kasajja gwa Kanyarwanda kanya kuvuna muheto njagala nkuwa amagezi otegeere okutuusa lwono ngamba nti ntegedde naye nja kulemerako paka ng'otegedde musajja gwe totegeera ntabwenju ufite uli nk'imbwa Banyarwanda basirusiru mbwa mpuuta omuntu akeera atya ku makya n'akugirawo ebbeere erya nnyoko akagukura mu gihugu kyawe ukabi mpunzi ukabimbwa akakunaga ku musozi bajaga bavuga ngo uzabuna mahanga akakubunya mahanga ukavuga ko ari umuntu mwiza muri ibigoryi omuntu ayinza cyanga n'omwana omuto asobola okwawula n'amayali nebbeere lya mange tasobola kulimbibwa na muganti jangu oyo nko omukazi omulala ate ngenda ku protectinga ngenda kuwe birungi naye ngo omukazi gwoyo nko kimanyi si nnyoko naye omusirusiru najja nakugamba nti oli bulungi nnyo kubanga oyonka omukazi ono gwoyonka naye nga si nnyoko n'omwana omuto gwe bazadde ow'emyezi 3 tasobola kikola era tasobola kukeera nkya ku makya nagamba nti ono gwe nnyonka ye mutuufu naye nga ayina nnyina naye wano we tulimba buulire osanga Omunyarwanda nga mu butuufu n'okumuyita obuyisa Omunyarwanda nti muntu gw'oli Munyarwanda ng'ako akasajja akatumbavu kentegeeza era keŋŋamba okumuyita obuyisi nti oli Munyarwanda kimuyombye era kimulwanya naye nga amazima amatuufu Munyarwanda n'Omunyarwanda n'okunnyo ali kaliyanga kyavuye kuki ko ntabwenje mugira omuntu arakwirukani wanyu akagusira mu nzu y'abandi akagukurura akakugira ngo yewe iyi ni nzu y'amahoro kandi akuru ya mahoro iwanyu yakubujije amahoro mu rugo akakubyira akagushira mu rugo rwundi akakubyira ngo aho niho wabona amahoro meza muri imputa muri mbizi muri basiru n'abakimwe ceceka yabaye ceceka ngo ni muceceke muri imbwa z'ubuzutu bubi nta bwenge mugira muzagira ubwenge muzagira ubuvugiro muzavugiriza iwanyu sagala muntu ye nayogera ku kigambo Bobi Wine ari mu gihugu cyabo ari kwa sena nyina bakumariye so na nyoko bakwikiye abavandi uraho ngaho uri gukora bamwange ako gasaza kumunwa mubi nakabonye ejo bundi kari kuririmba ikiririmbo cy'abagande ngo kabaka w'abagande ngo nyine biki ariko basunzugura uramabyi nta bwenge ugira wagiye mu Rwanda ukavugirije Abanyarwanda Imana ikabababarira nabo bakazafuna umutima uwivugira iwabo abantu beza barabishe abantu beza barabamaze abantu bagiye ku mahanga kubera nta mahoro uri mu Bugande wagize amahoro barakubesha ngo yewe jya konka atari nyoko umuntu wakubuziza amahoro kuri nyoko uramabyi wakagoryi we nta bwenge ugira tosobola kera kumacha kukwata mwana wa myaka 5 no mugamba mwana wa myaka 2 oba wa mwaka no muganti oyo goyonka ye nyoko ne yasobola okwawula nti ono si nnyina otuuka n'okwegaana olulimi lwo otuuka n'okwegaana nti toli Munyarwanda obusiru obutumbaavu obutakuwa magezi genda bw'oba oyagala okuwabula va ku Bobi Wine genda owabule wammwe akulisize emmere n'olya n'okkuta mazumaze guhaguka muneera uramabyi barakugabulira bakakuha amazzi bakakunywesa baguha itaka lyabo urahinga ugira amahoro ukamaruka baneera uramabyi wakagoryiwe nta bwenge ugira nta bwenge kandi Imana izabababarire cyagurana zabihe Mana Katonda abayambe buyambi kubera cyaguranye n'umuntu mwiza Katonda abayambe buyambi cyaguranye abere the end of that struggle but if not cyaguranye you are very stupid you don't know what is coming toyina na chomanyi atete wali akwagala no yakulimba mbwa akwagala gwe wesibye ko mbwa akwagala akukozesa oli choloni oli toyi wotukiro kuvewa mmwe n'obule no ungange embwa naye ngolaba osobola kuwoganira mu Uganda ngoli kubere lisali lya nnyoko ngano mwana w'emyaka 2 asobola kwawula nnyina namantono gwe nnyonka simmange nkoze ntyo okudde waffe nkoze ntyo terezo okwabobwe omuntu anyumirwe wawe gasiya gwe naganga wefudde omuganda oli beera tolibeera mu Uganda
ne mu pretendinga n'otuuka okusuuka omunyarwanda ng'agaana nti siri munyarwanda n'otuuka ku ekyo n'otuuka kukulemera ku bbeere eritali lya nnyoko oli musiru olimbaata olimbiziggwe tolitegeera